yoga yuna luang jo ayani akaza yoga yuna luang sompa Yesu kaliu chumyo la huine do chopuma ngao chumya salabo le kuoma tai mi khan jehamang jo ne ayani yoga yuna luang do chop won liu ji piu ma ina khoni la kha chemia adima thi ko loe mu ayam thi yam phaya mi ye jali ka kong thi ko loe sanu sa so jogu ayam za patami ne mi ye gulong jachuma ina adima thi ko loe sanu sa so ne ga yu gu la ge jali ya de nga la ge na habaku sumo yo hu sum yo ya chi sion ne chi yen ko ni on jali ya de piu me nyum nga gu ma sigu aye ma ye lie aga asi masile kho salo asi masan lie jala wo che mazale kho jimye ho yo shijio monimoku chichu ya kho sompa mi ye pyo mi ye kha kholega nga ne tumo la khacheta ni jo ma mi ye jeli do khong gyo ya ga aya ni yoga yuna lo kweta mi ye juga ne la khacheni sa oji ti bien ti lo zalu aya ni do ina ayam ho la khwe mi cha khweta ho ngi ti jo gula pha ge wo mya ji ya lu me ho lo edu ni ayam ho lo ge ayam la khwe adima yo de nge ajue jon ne zi doni de nya jonya ni ga tu ma aju jon ne zi doni mi ye la khwe de nya jonya ni ma adima yo kha kha sha ne yo ne de pha ge ga ko de pi me aya ni do je ya ni yam la khwe nga habaku sumo yo huti ho habaku sumo yo hu ni la khwe yo ga na luang ga bi je ya ma aya ni de ti po pha ho po mo na kho ni la o pho ya ling ho be thio ne ho nya me de ina adima sa ne sa so la ge jali ho chong la khwe adima ho nge adima ya gung ti jo ag ji mo la nga le na ma mu jian ya thong pu lo ho kho ni sha zong jian ya thong pu lo ho kho ni mi ye ne tumo ayo la khoi la kha cheta ni mi ye ne tumo ji khwa ma bio inga le jali ho chong la khoi adima mo la me aya ni do thomi ne ayam ho la khoi mi cha khoi ta na go ji ma mi khan su sa ji ma ide iche ma tia ma chama jule me wo mya je yaga adima ti don na ha pha ge adima ti je na ha pha ge ha mama ni mi ye jolu melo mudu mi ye ha jolu na aji badami ne ina mi cha khweta sha zong ji aji badami ne mi cha khweta ide iche jala nya nga le adima na ha ji kho do la nya ta e kho ni ye ni do mi ye mama ni muo show mi ye me ayo adima cho hazang yo mu ji de bine mo mi ye pi me themi ne jali ho chong la khwe ho nga ti jo yo ya che si ho la khwe ajo e tha nga le na sigu aye ma ye le aga si ma si le kho salo a si ma san le jala wo che ma za le kho ji mie ho yo shi jo mone moku chi chu ya kho le etame agujiu abanga ino thai doi le na sitakit gala phu do na economy he mamua jalio chong la khwe ajimi ne na khaja khado ko ni tije maya do je ya chu ja ko ni do tolu shiji asimasile je ya ko ni shiji chi chu ni yalume me suoje shanzonji ke le lume ayam to yam la khwe yo ya chi ye la khwe ayo e tha nga le na sampa mi ye pyo mi ye kha kholega nga ne tumo la kha cheta ni jo ma ji aya ni do kha tha ji do to lu asima sile maya ye ja maya ye do ho je ya chu tha ji do to lu shi ji ho ni mi ye ne tumo ayo la khwe la kha cheta ni jo ma le habaku eme temi ne jali ho chong la khwe sumje le mola me ayani do adima mi ye ha mama ni mu mi ye me gulon bi mi ye me le adima mangeni la kha cheta ni
jonya ni ga tu adima pa ge yobeti je aguji nga le ena po shapo je yabi yame aguji po shapo je nga le ena jali ho chong la khwe etha nga ni thumo nga la kha cheta ni jo ma le etha me aya ni do ati ha de zila khwe mi ye yo mu jan adima yo nona lu homo mo mi ye yo mu je mi ye glan adima zamona yo no yo na lu mi ye jeli do khong go yo nona lu mi yang glan sha adima ho lu ngeti jo ati ha de zila khwe aguji kele maka adima mi ye yo mu jan homo la nyame mi ye mu jan adima mia mo la nyame ajimine holwa yono yonalu ya nga lena ha ayi khudu ji pyo me tino te mo ne bie mang jono tino te mi ye tu tonyo le one glon sha ayon ja cho hoga bijio ne tino ne kono ko ne mi ye nge ji ta bi pyo e ho ni yono yonalu mi ye glon do kona ha mi ye je li go mi ye glon sha ha mu du khudu ji pyo me aduma ga binela ji adima yo ha ga yu ge ji pyo me ni ji ti ja aji nga le na mi ye ne no de zila kwe yo mu ji mne la ji yo jonalu mi ye no de zila kwe yo mu ji mne ji yo jonalu ne mo ji he ji pyo me aji mi ne na adi ha de zila kwe mi ye ne ajwe mne mi ye ne ajwe jonne Jelange mi ye ajwe chobane ajwe khakone ga ko adima ne molange ti jo adima mi ye yomu jo homonya mi ye chadu du mele adima yo chonalu ne molange pi me aye ni do habaku sumo yo sum ho la kwe nga chisi ho ne chi yang de ge e ho ni la ta pho tiu ne chi kwong ko ni adima ho nge ti jo Jelange mi yene yumuji mne gakodo ne mo abade molame ina aya ni wo mya ga de zila khwe khoni holo jate a mi yene chobaji wo mya ni jate a temine mi yene no ajwe choba nya jelange ne mo holo ne mo ngati jo mi ya mudu mi yeme mi ya yo chayo do mi yeme le adima ne si ne mo la ji pi me ta sa yo chi ye la khwe tha la kha cheta ni jo ma thimine sum je ti ja la kha cheta ni ya jo me aye ni do mi ye ne unne la yo mu jian te shan yo ne ho ga bi ji ma nga khoi ka shan yo nge ti jo la kha cheta ni mi ya yo mu me mi ya yo cha yo do mi ye me tho ba da mi ne mi ye la khoi la kha cheta ni jo ha lo du je pyo me son pa yesu khali la khwe mi ye adima ga badami ne adima kha khone la me ga ko hu dun adima shanyo adima la kha cheta ni jong ti jo mi ye mu za je mi ye yo cha yo do jion adima mon lang ti jo ina nga de zi la khwe no de zi la khwe sha zong ji agu ji ke le makha agujian yadalu maka na go jima ti diana na go myala badane ga ho ma umnia jo umja ho do ho ma ya le me suoji ho kele le mi khon ho su sa le ide che go mya ni ya la ti a ti ma cha ma jule nya ji go mya ni ya la ngi jo ho sum jin ne ta a myo lu mi ya glo sa mi ya je li to khong gyo ayon ja chu la kha cheta ni jo ho mu de ji pi me cha de ji pi me ho mi ye ne mne la yo mu jian aduma ne ko ne yo de kha khu ta la kha cheta ni jo kha le ina aya ni yo ga yu na lo ga mi ne mo ji pi ma ya ga aya ni yo ga yu na lo khu ta mi ye jo ka ne la kha chen ni sa o ji ti bien ti lo za lu que la